Il-qafas regolatorju dwar il-blockchain u l-cryptocurrency qed jiġġenera iżjed kummerċ f'pajjiżna. Il-kumpanija Fracture Labs qed taħdem fuq logħba diġitali bbażata fuq it-teknoloġija blockchain. Il-logħba Decimated tuża tokens marbuta ma' oġġetti utli fil-logħba stess minn min ikun qed jilagħba. Dawn it-tokens jiswaw ammont ta' flus kemm bil-munita normali ma' wkoll fuq il-kambju Malti tal-munita kripto bl-isem ZBX. Il-Kap Eżekuttiv ta' Fracture Labs, Stephen Arnold, spjega kif it-tokens abbinati mal-affarijiet mirbuħa jew mixtrija fil-logħba jistgħu jissarfu jew jinbijaw fi flus normali jew cryptocurrency skont il-valur. Our game will be free to play, much the same as Fortnite or PlayerUnknown's Battlegrounds. It will be easier for them to have tokens if they've bought them with real money, to be able to customize their character and repair their vehicle or heal their character or fast travel to another location a lot faster. Otherwise, they may need to play the game for a few more hours and earn the tokens first. Arnold spiega li fil-waqt li diġà hemm logħob simili fuq skala iżgħar sa issa qatt m'hemmx logħba żviluppata b'dan il-kobor fis-settur. Saħaq li l-fatt li Malta għandha qafas regolatorju fis-settur jagħmel lil pajjiżna l-għażla naturali għal kull min irid jinvesti u jikber f'dan il-qasam. The reason that I like Malta is because of the blockchain regulation. Our company is we have a company in Malta, another one in Estonia, which I think are the two most favourable jurisdictions in Europe for blockchain and regulation. Il-kofundatur u kap eżekuttiv ta' ZBX, Dave Police, saħaq kif il-blockchain hija teknoloġija iżjed sigura għax hija permanenti u ma tistax titħassar. Dan jagħmel il-cryptocurrency munita iżjed sigura li teleb iċ-ċans ta' abuż minn hackers u reati oħra. Il-blockchain technology, il-valur tagħha huwa li once li inti daħħalt id-data ġol ledger, aħna ngħidu li hija immutable. Jiġifieri once li id-data daħlet, int ma tistax tbabbasha jew inti ma tistax teditja wara li tkun daħlet. Wastqar li għalkemm dan is-settur għadu fl-infanzja tiegħu u mhux kollox wartu żgħar, jidher li l-prospetti huma sbieħ. Dan għaliex biex settur ikun sod u jħalli impatt pożittiv fil-pajjiż irid ikollu struttura b'saħħitha. Illi f'Malta dan is-settur diġà tidher li qed tiġi ffurmata sew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.